Yamış xotin kişinin tayya olmaka, aş qer xotinning to'g'mig'idan mı bir tasbih işken. Maqayla bolashdik. Bo'ldi, azroq suksaqmi bo'ladi? Postakchining xotiniga o'xshab qolmaga yana. Eli baka bag'ayadiki tom bilan rang talishib qolsa. Bo'la. Bacan. Vay mana. Ma köynekli tez masalında bayılıp kaldım. Ben bir vet sükep cümeden postakçının xotiniga deb ketganman. Ma köynekli tez masal chiqdim. Күнді бірдің көйнекті алмаштырып модылда қылып өтеді екенсің да. Әнді бағайят адашларыңның ат көздері қызырып таза. Сенің күндешлігіңді қозғып өтеді оған болды да. Ой, мен игілмеген бір тал қуған маты şu игіліп кетті. Ой, дие көйліп қойайым қайна. Ой, сылың әйлілік қорықта чырайларға чым қайлайды. Evet, ketken gepini manın. Qasımlıq oqşaşağı 6-8 yaliga okulu oğuzub jümüdük. Әкішігеннің чырайы man мұшында болады. Тұқтың мұ я? Анаң сіне құм қағазда зағыдап, ат ташты иғызланды маған бағыйта. Ой, болды, тұл кепталық қымайма көйлектің алмаш тұсыл дәйме қопсыла. Ой, нем болда? Да, көндірген обшаркыда қыл пұрайлама көйлекіне. Үздік бір алтанда. Бақайла құта. Aqlını yoxtub, idarаңдың ақ көйнек kiyip kelіңla dese, mani kiyip sanmağansa, bak bırak tuttuğu var. Bek bizlik bir adamda. Ay sizinki köyneklerle maykalarını jüyüm edip, tas kalktım oynayıp ketkidim bizlik bıraktım tadı etir kılıp çeçiverdik betinimge. Kesin ana. Ne deydi kandım abi? Beyik, bakkayla, ekşi var o. Aşında bırak tumsa, ma ekşinin kolu da xotun tumayda. Bulup koycum ha. Vay bildim. Şuna açıl markalı kırıcış topunda judım. Bizlik bir adamda. Könüp kaldın mı açılga? Şu määçigenmiş açıl degen sopunda. Kesin bana. Kayla. Bu köyneklerimden hemmisiymiş açıl sopunda işletkeninin yağı. Aş 18 yaşlık setangның yüzüge sükügen budum mu? Akırıp gidiyorgan bolap kaldı. Ma yoqısının küzlerinin çıktığında bazadın ağanda kılıp seveyim ana. Şunu açıl deyimiz de. Açıl gül açıl yarey. Açılıptı könlekle açıl yarey kopsula bana ver. Ay ötep para. Can hocam senin mışkılıklarımızı.